Олабыт бай историялах, элбэх бай чөйбай традициялах, тойда бутун тута орабыт, оскола хахан багарар, хандык багарар пилотный площадкага кирен оттон билин биехага үлелер Сберкласс ден пилотный площадкалахпыт, точка роста деньги барбыт, доступная среда деньги все икки тыгынча сагаланы тыгар кейбиппит. Она, цифровая образовательная среда. Биха школа бытын оттон цифровой образовательная среда гранты быппыт икки тыгынча он бир хыллаха. Бу билигин эме грант учиталар быт наха креативный динен школа быт коллектива. Дер учиталар келе туралар бихехага билин анан жойбай улахан коллектив тахпыт. Эрелбит улахан келбит учиталар быт эме бәлере творческой багаялар. Онна манна кыттан уроктары гареме доннаха кыханалар эне гынан биһиги улахан эрелбит кинлерге оны хаңа школага эме эдер учиталар келелер эме наха үчүе дихан. Bunamnaga 2 numardагы школага мен билген 4 огом үйренер, 2 огом битер бите. Мен буланы ме бу школаны битер битим. Жонума ме манны үйренмиттере, агам манны үйренмите, агам балтылара манны үйренмиттере олихин. Хаддере бем родной школам булан. Бу ханга школа тутулдутын истен барамы толох үйрүбүт улахан эте. Били манны хаддере свой микроклимат в этой школе очень хороший. Инегенен наха үйрәбит хаңа школа тутулла турарытта. Учуталлар бытыга реген алох хаңа условияга үлелилере өссөдө үрдүк сетихиге леден эренебит. Оголорго даганы наха дөйшүй болойды хаңа школага үйренеллерегер. 2 сменаннан үйренербит эме наха ырахаттарда холобра музыкальный школалах ем болдактарына эме туох багай, ырхан багай. Хасырда музыкальный дергар бараллар хоргор спейдда баттар, короче, тух багай. Эриддах багай. 2 сменаннан үйренер. Оголор бун боллагана эме кимире хасырдагы лыхпыннада, кимире киеhe лыхпыннада олихин тух багай, ырахаттардах багай. Аны начальный корпус туспа турарди. Ол начальный корпустан кыпкырачан оголор манна келен ахыллар. Ол сүйрен ихендер аны таңнықтырын нада, онтон сыгын нықтырын нада, қасты сүстен нүктөптірі тарих үрелері мейреддәк бағай. Ата хаңа школа киддағаны, конечно, барата бір сирге болараныныры үшүй болайды болаға дей. Родительлерге егет, просто үшүй тоқтарға ме, учуталарға дағаны. Вообще, в общем, тоқтеқа, тоқ бар баратыгар наға үшүй болайды. Тоқ условия бұд барата бирге веренен, барата бир тоқ барбыт барата бирге болан, онры үшөй болайды боллага ди. Кехи маннык со спокойной душой хыджейты боллага ди. Национальный проект России бу осколу тутулла турар. 405 местелях. Быйыл 12 июньтан золотой свай түспете. Бүгүнү тургунан 316 свай түсті. Онна буровой үле бола турар. Онна атмоска үлете. Бетонный атмоска. Быйыл буллагана бастык этес көндүн коробкатын кладкатын үдүрөктөк бит. Онна эхил 2-нче үбөтөккө икапка эксплуатация керектек. Аты бастан үс буровой 2 кран үлдерете. Билген буллагана бүтен эребит олен пока бир буровой онна 1 кран үлдер. Аты бу атмоскага пока 5 ки үлдер. Онтон буллагана хүбетче кейманаликка тахтах. Онна где-то хүбетче 15 ки кладка